ngesonto edlule anti sakhuluma sabalula nokuthi kunenhlobo eziningi ze-acid anti abantu abaningi bathi if udokotela ethene acid assume ukuthi akusho ukuthi acid siyina yonke into emzimbeni kanti kunenhlobo eziningi ze-acid anti kukhona acid lejwayelekile kuyi-acid yaseswini kuyona songena kakhulu namhlanje kuyona kube khona i-acid ngathi ne-acid lokusuke kuyinyongo okay ngoba leyo nyongo nayo kuthiwa i-bile acid kuyi-acid thizeni alright sangena kancane ke nakuyimpawu zayo inyongo ukuthi ubona ngani mokuthi sunenyongo ngokuthi usuyakhathala uthola ukuthi usuyakhohlwa kube buhlungu umzimba isikhumba sikushintshele mhlawumbe uvuke i-eczema kade ungenayo nento ojwayele nje siyakuluma ulunywe umzimba nje noma kade ugeza ujuluke kakhulu indle yakho inuke kakhulu umlomo iphunga liphume nangomlomo kwesinye isikhathi mamlady D kuze futhi kugcine sokufika nakwingqondo uthola ukuthi suya noma nokucinezeleka ngokwengqondo ube nexhala ube ne-depression njalo njalo alright so anti mase sasho futhi nokuthi khona nenye acid futhi othola ukuthi ebangwa ukuthi umzimba wakho awunayo kakhulu i-oxygen leyo sibiza ngokuthi lactic acid mamlady D leyo sijwayelekile kodokotela kumuntu othola ukuthi une-chronic thizeni esifo umzimba lo muntu khonto emthusile umzimba ngesikhathi uthukile kakhulu lo muntu ubejima kakhulu usegcina manje umzimba wakhe sowakha le acid okuthiwa i-lactic acid mamlady D nayo egcina manje seba namajaqamba bopheka amajaqamba nobuhlungu bomzimba njalo kanti sokubangwe ileyo acid le kuthiwa i-lactic acid anti khona nanenye acid futhi ke lebanga igout okuthiwa uric acid so yes so mhlawumbe songena futhi nakuyona isikhathi sisivumele leyo mamlady D le kuthiwa uric acid legcina ibanga igout but namhlanje anti sithe asingene kule acid le eseswini ngoba iyona kakhulukazi abantu bathi ngidleni sangithabe ngidla lokhu okay and ayikho into ehambisana nami now mhlawumbe ngilapho nje ekudleni mamlady D ngikhulumile last week ngokubaleka ukuthi acid liyaseswini nendawo yayo alright emzimbeni wakho ngoba iyasiza ukuthi umzimba wakho number 1 ubulala izinambuzane kunokudla okudlile kade ukubekile lapha yana impukane zabeka amaqanda kubona suyakudla wena awufuni ukuthi lezo mpethu zizokhula ngaphakathi kuwena so iacid izokusiza ukuthi lokho ongcola nezinambuzane nezikhona ekudleni kwakho ngokuhlamba khendlisha ngangakahle sokufika eswini kwena kungasagulisi so right ngoba iyadingakala eswini alright but also le acid le eseswini mamlady D iyasiza ukuthi ngesikhathi udla okay kakhulukazi ukudla okuqinile njengama protein inyama njalo isiza ukuthi umzimba uqale uyiphule manje eswini lokudla lokho ngoba kubalekile ukuthi ukudla kungahlali kakhulu eswini mamlady D ngoba kwahlala kakhulu ukudla eswini lokho sokuba yenye into ebanga ukuthi umzimba wakho suba neacid kakhulu ngoba lokudla kuhleli nje kuzogcina sokubola kubila lokubila sokuyi-acid sokufuna ukukhuphuka ke manje sokuya ngenhla so sokuba inkinga kona lokho ukuthi ukuhleli kakhulu alright so siyayidinga le acid ekudleni okuthize ukuthi umzimba wakho awuphushe lokudla kuhamba kodwa futhi kunama vitamin abalekile mamlady D uvitamin A uD uE uK adinga futhi le acid ukuthi umzimba wakho ukwazi ukuthi uamukele lo ma vitamin asekudleni okay so yabona nje u-A u-D u-E u-K so ama vitamin lawa ahambisana nane lining ngesikhumba sakho sangaphakathi okay nesikhumba sakho sangaphandle alright ahambisana ne-immune system yakho so ahambisana negazi ukuthi liyama nokuthi alime yini igazi so uyabona ama vitamin owadingayo lawo adinga yona i-acid but kakhulu uzokhumbula ukuthi kulesonto leliya eladlula sike sakhuluma ngama drugs amaphilisi ngabalula futhi ukuthi kunamaphilisi ayidingayo le acid ngaphakathi kuze ancibilike eswini kuze ngesikhathi esefika kumathumbu akho umzimba wakho sokwazi ukwamoma kahle angagcini sekubangela ama side effects kakhulukazi kuloma drugs amaphilisi amanye e-HIV okay so yabona ukuthi ibalekile acid mamlady D now problem la eswini ke manje ngwasikhuluma ngeacid eseswini namhlanje sithandwa sami so iproblem iba kuphi kakhulu iba la uma le acid 1 isibaningi kakhulu alright so kuyiproblem leyo problem iba la uma le acid ingasekho endaweni yayo siyayifuna ukuthi bese eswini ngithi kuze yenze umsebenzi wayo eswini but the minute manje le acid ingasekho eswini isikwezinye indawo
then sekuyinkinga ephi leyo ndawo kakhulukazi ileyo ndawo yokuthi lo acid manje sigcwele kuminzo lakho esophagus ilapho wena ozwa kakhulu impawu ngoba manje le acid silahlekelwe iGPS isikwenye indawo lo ngamela ngabe ikhona. Alright, nakhona futhi kumathumbo akho akumele ngabe iacid ilapho. So uyabona ukuthi iacid uma kuba nento ezobanga ukuthi le acid ingabi seswini kodwa ibe kwezinye indawo ilapho ke iacid siqala ke manje sikunikeza lezi impawu ke manje ezwrong zokuthi hey sengikwenye indawo manje engekho right sengimningi kakhulu egazini manje nomzimba usuyangithatha ungibeka le ngibeka kuma joints ungibeka kuphi isikhumba njalo ngoba semningi kakhulu acid. Alright, eziphike lezi impawu uzozizwa ke Mama Lady D if ukuthi iacid iningi kakhulu le yaseswini. Right, asiqale nje ngenhla emlomeni Mama Lady D. One of impawu ezokwenza kuwena emlomeni le acid leyaseswini nayo izokwenza ukuthi umlomo wakho uzonuka. Okay, izokwenza ukuthi umphimbo wakho kuba ngathi unesihahadolo. Uyabona kumphimbo yakho kuba ngathi umphimbo womile, kuba ngathi umphimbo ngalokuthi uklina umphimbo. Alright, ngoba enye izinto ezenzayo yenza ukuthi acid phela ngithi khumbula ukuthi acid futhi yenza nento eyamafinyile ukuthi kube lula yakhama amafinyile. So uba namafinyile lawa asuke emakhaleni ehle ngumphimbo aye ngenzansi azohlala la kumphimbo wakho lento esithi thina i-post nasal drip okusho ukuthi ngemuva kwekhala amafinyile lapho ngaphambili azokwehla ngemuva ayohlala kumphimbo wakho. So njalo lokuzwa ngathi kunendende ehleze kumphimbo wakho. Okay, kanti sokubangwa yiyona le acid leso naleyo post nasal drip. Okay, iswana iyakwazi ukuthi iyodala leyo nkinga. Yes, kakhulu Mama Lady ngoba khumbula ukuthi iacid phela njengoba iseswini into eyiacid bona nange drink oyiphuza njengoba ine-acid njena ikhipha igwebu elikhuphukayo leya phezulu. So nayo iacid mina lapha eswini noma mayikhuphuka izokhipha le steam sayo sohamba siyofika lapha yakuma emakhaleni akho nakhona sifike ehlikiza ifinyela lathi lihlalele nje lisekhaya siyalihlikiza manje seliyehla selehla ngemuva. Kusho ukuthi umuntu uyathi ngine post nasal sinus wena kuthiwa ama sinus manje uyasichaza ukuthi asibheke ngakho konke Mama Lady D ngoba nakhona kunabantu ozokuthiwa lo muntu usene asthma esemdala kanti akuyona iasthma iyona iacid because wayona iacid yakwenza ukuthi isifuba sakho uzizwa ngathi unephika kuba ngathi uphelelwa umoya isifuba sakho sisinde kanti sekubangwe iacid. Kwabanye kuba ngathi sengiphethwe inhliziyo nesifo senhliziyo kanti no iyona le acid lena Mama Lady D ngoba i-affecta zonke indawo nasemlomeni umlomo kuba ngathi umuncu uzonje ngathi undikindiki umlomo ngathi umuncu kusuke kuyiyona futhi le acid ufuna ngikhipha inyongo bashama umlomo umuncu kungaba khona kube inyongo kokunye kodwa futhi kwesinye isikhathi kusuke kuyi-acid le yaseswini. Alright, lezi impawu Mama Lady D uthola ukuthi ziba worse kakhulu ngesikhathi ulala. Alright, zibe worse kakhulu ngesikhathi wena udle ukudla okwama spice okunopelepele njalo. Okay, kusuke kuyi-acid leyo Mama Lady D. Alright, and nasebusuku while ngikhuluma ngokulala njena ebusuku kuba nezimpawu zakhona ezenzakalayo ebusuku. Alright, uthola ukuthi ebusuku uyavuka ngathi uyashokeka uthuka uyashokeka ebusuku iacid le yenza leyo nto. Alright, uvuka ebusuku uvuswa yini ukukhwehlela. Alright, iacid futhi enza lokho ugcina ungakwazi nje nokulala kahle kusuke kuyiyona iacid futhi ezobanga lokho. Okay, now sorry now Mama Lady D namazinyo iyawenza futhi ukuthi amazinyo akho abe sensitive futhi amazinyo uthola ukuthi amazinyo ami ngithi mengidle into ebandayo noma eshisayo amazinyo kube buhlungu. So iacid futhi iyakwazi ngobani phela Mama Lady D ihamba idle lento esithi thina i-enamel labona lokho ukuprotect amazinyo akho iyahamba ikudle iacid. Alright, so ugcine namazinyo akho usugcina songena kakhulu imbobo kube nezinkinga nje kumazinyo kanti is because wena iacid beningi emzimbeni wakho. Alright, now asikhulume ngokudla ke Mama Lady D okuyikona okuzoba ilembangela yokuthi umzimba wakho ube neacid eningi. Alright, now khumbula ke auntie ukuthi ekudleni ukudla abanye abantu bathi hawu noma ngingasadla ukudla okune-acid kodwa kulokuthiwa nginenkinga ye-acid. Alright, now ukudla kuku-affecta kuphi kakhulu? Ukudla kuzoku-affecta ekuthenini either yikona kune-acid. One, ukudla kuzoku-affecta ngokuthi mhlawumbe lokudla ukuthi mase kufikile eswini kuhlale isikhathi eside so sokuyabola sokuba nge-acid. Two, even if kona bonganayo acid. Alright,
ukudla kuzokubangela inkinga if lokudla lokhu ngesikhathi kukhona ngaphakathi kunyusa ipressure ngaphakathi eswini. Manje ngesikhathi ipressure kugcwala eswini yakho sokune pressure sokwenzakalani le valve le evalela ukudla ukuthi akuvaleka kuhlala eswini isigcina manje nayo siyavuleka ngenxa le pressure egcwele eswini. Then mase le acid siyakhuphuka sithola indlela yokukhuphuka ke futhi manje iye kuminzo wakho kanti ibangwe yini ile pressure okubangwe ilokudla loku okudlayo okuningi noma uhlobo lokudla ngaba uhlobo kakhulukazi ukudla loku okufifizelayo ama-drink njalo njalo, okay, ngoba kuzoba ngegas ngoba noma yini ezokwakha igas nokuqumbelana eswini kuzokwenza futhi ukuthi ugcina sokuba naleyo nkinga ukuthi kuyavuleka lwamenzo. Alright, ukudla okuningi empeleni mamlady D, ukudla okuningi ngesikhathi esisodwa enye yezinto eziningi ezibanga iyona into enkulu mhlawumbe engayisho ebanga ukuthi umzimba wakho ulwe angathi ulwa nawe ngeacid ngokudla okuthize ngoba wena udle kakhulu or uphangile lokudla. Alright, ngoba phela masusuphanga awusahlafuni kahle kanti mamlady D ukuhlafuna kubalekile ngoba istage sokuqala leso sokuthi umzimba wakho awugaya ukudla. Manje wena usahlafuni kahle ukudla kusafika lapha yani inkobe sayinkobe kanti bokumela ngabe lenkobe uqale walihlafuna emlomeni kuqala sesifika lapha yana nje yona sesigayekile kodwa manje wena ngoba uyaphanga yonke into isafika nje injalo lapha so izohlala futhi eswini. Again ngitheni into ebanga inkinga eside ukuthi ukudla sokuhlala isikhathi esiningi neside eswini igcina sokubola nako lokudla lokho sokunyusa iacid. Alright, so anti siyakwazi ukudla vele asiqale ukudleni okunamafutha. Okay, ngoba amafutha mamlady D is one of the things whether amafutha enhloboni whether senyameni or kuphi amafutha enye izinto ezenza kudelay ukudla eswini sakho kugcina sokuhleli then because ukudla kudelayile ngoba kugcwele amafutha le lokudla sokugcina sokubanga iacid. Alright, so ukudla kakhulukazi mamlady D one ikona okunamafutha or two uthola ukuthi fried ukudla okufrayile mamlady D whether ukufraye kuyini kwamagama kodwa nje wakufraya emafutheni yazi ukuthi lokho kudla sekuzohlala isikhathi eside eswini sakho mamlady D whether inyama efrayiwe whether ama-chips afrayiwe noma inyama ebovu enamafutha amaningi amafutha azokwenza ukuthi ukudla kuhlale kakhulu eswini sokuyabola mamlady D sokubangela inkinga ke acid.